Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Zwino muṅwe wa mushumo washu muhulwanesa sa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM ndi uri musi ri tshi vhona vhukoni nga maanḓesa hafha ri a kokodzela tsini ra ḓisa uri ri ḓe ri vhuṱane kha ino mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Lokovhela mthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Nṋe nga dzina ndi Miss P ndi tshi ri awa na musi kha ri tou tshimbila ri tou swika tshitoro awara ya vhuṱahe Roḓigeḓa fhano kha ino mbekanyamushumo. Na musi mthetshelesi wa Phalaphala FM Roḓigeḓa na muṅwe wa vhaimbi vhashu vha fhano hayani vhane vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa musi vha tshi lavhelesa zwileludzi zwa vhudavhidzani vha ḓo wana ri tshi khou ita dzi challenge nga nyimbo dzawe na ene muṋe a tshi sumbedza u ḓiphina nga vhukoni vhune a vha naho. Kha ri lavhelesa fhaḽa kha Facebook na kha YouTube vha ri wana kha Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Mbudziso dzavho ndi dza ndeme hanefho kha dzi comment section hanefho fhasi vha lumelise na mashaka na dzikhonani. Mthetshelesi wa Phalaphala FM na musi Roḓigeḓa na phaṱhutshedzo munyadziwa phakumḓivha vhanzhi nga maanḓesa ngori vhavha vha tshi vho ḓivhea nga madzina avho ane vha shumisa one musi vha tshi khou imba. Ono khou tou thetshelesa kha radio ḓuvha khou ḓivhudza uri na Miss P na musi anga vho dzula na nyayo a vha ri ndi mu vhidze nga ḽine vhone vha ḽi ḓivha Mickey Black. Ndi khou muṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Ndo livhuwesa. Uri mini fhedzi? Ndo ndo vhusani. Na nṋe ndi yone. Iḽi dzina ḽa phaṱhutshedzo munyadziwa o guma ḽi pfali? Ndi ḽi pfa ḓuvha na ḓuvha hayani. U kha ḓi vhidziwa nga ḽo yani? Ho zwi amba uri a tshi tou bva nga gete ndi phaṱhutshedzo. Ndi zwezwo. A tshi bva nga nnḓa gete ndi Mickey. Afha tshiṱaratani? Na zwiṱaratani mara ndi khomba tshiṱaratani tsha hawu a thi ri zwiṱaratani ri mu ḓivha sa Mickey Black mara hafha tshiṱaratani tshine ene a dzula hone hange hayani vha ḽi vhidza mara vha tshi nyaga u pfha upfhi Mickey vha mu ḓivha vha nga vha ḽi hangwa hambo ḓi humbulwa Mickey humbulwa phaṱu. Mickey Black ḽo bva gai? Ndo ri ndi tshi thoma muzika nda mbo ḓi zwi vhona uri ndi nga si tou zwi thudzela kule zwa ya tshikhuwani ngori nṋe ndi mu Afrika nda mbo ḓi ṱanganisa heḽi dzina ḽo ri Mickey na Black ngauri nṋe ndi mu Afrika. U khou nkhumbudza musi na nṋe ndi tshi kha ḓivha tshikoloni ha vhona muthu ane vhazana vhavhili muṅwe a tshi vhidzwa upfhi lufuno nḓou lufuno muṅwe a tshi pfhi love muṅwe a tshi pfhi life so u itela uri vha songo ḓaḓa zwi amba zwo ri na ene zwo zwo tou ralo ho vhona muzana wavho a tshi vhidzwa upfhi phaṱhutshedzo munyadziwa kilasini yawe o vha na dzina ḽawe ḽa vhukuma mara nga zwi smile apfhi Maili nṋe nda pfhi mini Mickey. A ḽi ṱanganedza u bva tshetshiḽa a namba tshimbila nayo u ya hoya kha ri ḓo mela hayani hafha musi a tshi khou aluwa hafha vheweni vhavhili fhedzi hafha hayani vhutshilo vha nga nḓila ḓe ni vhavhili ni khou aluwa ni vhavhili ndi nga si tou ri zwo vha zwi nga iṅwe nḓila mara ra songo tou ḓowelenesesa nga maanḓa lune ra nga tou founelana ra amba ra dzula zwa fhela tshifhinga mara ro thoma u vhesa close musi miyanga vha tshi ri sia I think ndi hone he ra thoma u vhesa close and then relationship yanga na khaladzi yanga plus na khotsi yanga ra kona u vha vhathu vhane ri a kona u dzula fhasi ra kona u amba. Kha ḓo nkhumisela murahu musi a tshi khou dzhena primary o dzhena Tshiluvhi Tshivhulana kha nkhumisele primary school a tshi khou hula ndi mini zwine a zwi elelwa nga maanḓesa musi hanefha kha mirolo ya fhasi? Khotsi yanga vha tshi ḓivha mudededzi muṅwe na muṅwe Tshivhulana zwino zwa tshi nyita uri ndi dzule ndi kha spotlight mistake muthihi fhedzi ri ḓo vha founela khotsi yanga mara zwo vha zwi nice ngori sometimes I used to get the VIP treatment so it was also good. A tshi khou fariwa sa muthu wa ndeme badi happy vha ḓivha khotsi yanga vhane fhedzi afha primary mafhungo a muzika one o vhono ḓi thoma u dodela nyana o thoma kha grade 6 heḽia ḓuvha nda khou tou chance thi nga zwiphi because ho vha hu na event town hall ya Vuwani and then a vha khou itwa dzi rehearsal so nṋe nda swika nda sokou ḓisokotedza hanefhaḽa vhukati ndi tshi ḓisokotedza ha vha khou ṱoḓa muthu ane anga thoma luimbo nṋe nda mbo ḓi lu ṱhavha ndi tshi lu ṱhavha muṅwe na muṅwe a mbo ḓi takalela because of primary and I was in grade 6 vhathu vha khou ḓi mpha zwiṱanu zwezwi dzi randa na masimba u sumbedza uri mini they really love my voice and from there on a thoma u na muzika na ḽipfi langa kha ḓo nkhumisela ḓuvha a nthwele chorus ya luya luimbo lwe a luimba ningi
Ndi ḓo lumbula. A sha lumbula na luthithi. Ndi khou lumbula mara thi sha lumbula. Lwa kereke kana lwa lusi lwa kereke? Lwa kereke. Lwa kereke. Lwa kereke. Ndi khou lumbula mara thi sha lumbula. Ndi nga si khou dovha nda luimba mara ndi khou lumbula. A ri ḓo lavhelesa musi a tshi khou aluwa hanefha hayani khezwi o bva o no thoma mafhungo a muzika hu na mafhungo a tshikolo abe ane a khou funela u tevheliwa and nga hezwi zwifhinga be muthu a tshi kha ḓi vha muṱuku ndi hone hune zwino vha vho tou fara ṱhamu zwa serious nga maanḓa. Uyu muzika u khou funa nga itshi tshifhinga a tshi khou ṱoḓa u tevhela kana u khou ḓi u funa sa uri hayi nṋe ndi zwithu zwine nda zwi ita vho ndi tshi bva tshikoloni? Ndi tshi thoma u bva kha grade 6 ndo vha ndi tshi funa zwezwo zwo imba kha dzi worshiping team, dzi choir dza vhaswa, Calvary naho ndo imba kha worshiping team, dzi choir dza vhaswa. And then zwi tshi khou ya u tshi khou dzhiela nzhele zwine vhathu vha u vhudza zwone ndi hone he nda ri mini nda ṱangana na muṅwe muthannga nda mbo ḓi mu vhudza uri arali ni tshi nga vha ni khou ḓivha vho muthu ane a khou ṱoḓa dzi backup singers. Ndi tshi thoma I wanted to be a backup singer. Muimbi wo no imba nga murahu. Yeah. Then ambo ḓi ri why ni khou ṱoḓa vha backup singer? Ngupfa uri na ela confidence na nda ri no ndi tou vha a thi ḓivhi zwo uri ndi nga amba na nnyi kana ndi nga zwi thoma nga gai. Ndi hafho a tshi ṱanganisa na muthu kana no pfi Venji. Then a kona u nthusa from there on nda ḓivha zwithu zwo no nga studio mic no recorder studio. Nga itshi tshifhinga khotsi ya Sante vha khou thusa nga nḓila ḓe? Khotsi ya Sante. Okay, sorry. Khotsi ya Sante was just there being a brother to me. And Baba was the one to the one that Mrs. Zoring as Venda put his Zunakosiamba. Baba used to go by orders Karazianga. Did you tell ma? And Dingato remote were watching support a Sangamande Sandy Mianga. Now, Bocosia Santa was faces. I best to the Mzika Zungo to Nakazabudi. What the data and the examples that the artist because Yanga even worse. So, but Toma Chinga to those years of Diana Mara, which could dear, but this one or to those Funa, and the Ramuri Jesus was near Funai. Redovari Konga Rikunyago Mufande Kanya Futinaka, Rufuno Runeva Naro Karine, Sa Batu on the wow. Wunja ba imbi bane kamsi baba bazo kuto wana support kana tikedzo apa yani upha ba jambori hai nena ndichito shaba ndichiyo imba zwino apa yani nguri abazo kuto wana tikedzo ngeno kha baba mafhungo a muzika aba tshiko ita nga tshifhinga de zobyo zwa da mumbuloni uri hai nne ndi ḓo shaba nda imba nguri hava vhathu aba khou pfesesa zwine nṋe nda khou ṱoḓa ita zwone kana o ḓi tou vha nela mafhungo uri ha ndi ḓo ḓi thetshelesa zwine vha khou amba zwone nda ḓima nda zwi ita nga tshenetsho tshifhinga tshine vha khou tama ndi tshi zwi ita ngayo. Miss P, no shavesa. Boy. Boy. No shava chiga vida this preparation. No shava mara. Ndo vha ndi tshi shava u ya studio. Ngauri sa zwe nda ambisa zwone vha vha se to zwi takalela ndi tshi khou thoma. Zwino kha nne ngauri ndi ya zwi funa. Ndi ḓo bva nda ri ndi khou vhona mungana wanga Thando ndo dzhena live combined. So that do advantage uri abe vhangana vhanga vha Thando. So ri khou tea u meeta Thando Thabani Mall uri ṱangane and then ndambo ḓi ṱuwa nda ya studio. Zwa tshi nkanganyisa hafhaḽani arali session ya vha ndapfu. Nda tea u vhuya vhusiku zwino ndi ḓo tea u zwivhulula zwino uri hai ndo mbo ḓi ya studio. Ndo I ḓo vha hafho uri why ni tshi khou tea u zwifha arali ni tshi khou ya studio. Ni khou ya studio zwa vhukuma ini yafho une banda ḽi ḓo bva. And ndu bva hayani vuwani uya Ṱhohoyanḓou zwa muzwo uri khombo rara ḓuvha ḽa kovhela muthu huna tshifhinga tshine muthu a khou funa u tshivhelela tsha nga ngomu thekhisini humela yani hey tshi swika u ḓo wana goloi khuri brum I khou bvela nnḓa wa vhona zwo ya mukala vhukwata to the last they done ndi une wa thoma hone fhedzi o sumbedza fhungo ḽa uri muthu wa vha tshi khou mutikesa nga maanḓesa ndi mme yawe wane ri tshi khou amba zwino vho ri sia nga ṅwaha wa 2023 kha ḓo lavhelesa uri
zwa mukwama 2021 2023 2021 gidimbiri fumbili nthihi yeah kha ri ḓo lavhelesa uri zwo mukwamani ndi kha ḓi zwi humbula zwavhuḓi hovho nga mugivhela vha vha sa khou tou vuwa zwavhuḓi ra vha isa sibadela ndi hafho he lwendo lwa miyanga lwa guma hone nda tou pfha nga ri shango ḽo vheiwa hafha ṱhamaḓanga ndi sa ḓivhi nga hetsho tshifhinga khaladzi yanga o vha a siho around vha khou shuma Joburg nda ri zwino ndi khou tou zwi itisa haniya ndi khou ya imeleliwa nga nya zwi tshi ḓa kha muzika ndi yo thoma fhi zwino ndi khou zwi itisa ndo fhedzesa tshifhinga tshinzhi ndi sa koni no eḓela nda tea uri ndi ye kha psychologist nḓivho ya mihumbulo ya uri a ḓi ita a tshi nthusanyana ḓe ndi nga zwifhe zwo nthusesa nga maanḓesa vhaṅwe vha ri a zwi vhe thusi mara kha nṋe zwo thusa nga maanḓa so a zwi ngo leluwa and ndi nga si ri zwino zwo leluwa na zwino a zwo thu leluwa ngori lufu ndi lulonda ndi tshilonda tshi sa fholi ri tshi tou dzika nyana wa pfha upfhi muṅwe o lovha na iwe wa humbula uri ei habe na nṋe hezwinoni ndi nazwo ndi amba uri heḽi thada ḽi sa tanduluwi ndi naḽo ya u vhona nga arali vha vha hone zwino vha tshi khou lavhelesa zwine o no zwi swikelela u bva tsha 2021 gidimbiri fumbili nthihi u swika zwino u vhona nga ri vha ḓo ḓivhudzisa hani ngayo tshithihi nga miyanga vha vha tshi ṱongisa vho vha tshi ṱongisa nga maanḓa hu na luṅwe luimbo lwo no pfhi kwanele olo luimbo ndi tshi lu bvisa vha vha tshi funza khoḽedzhini zwino kha iyo khoḽedzhi kha vhashumisani vhavho ho vha hu si na muthu ane ha nḓivhi and ho vha hu si na muthu ane a ngo subscribe kha YouTube yanga ho vha hu si na muthu ane ha thetshelesi ndi uri ndi tshi ya u vha dalela ngei mushumoni ndo pfha ni thetshelese nyimbo dza ṅwananga ndo mu posta no i vhona na video ya ita so ndi vhona u nga ri hei mfumakadzi a ḓo tonga a ḓo tonga luṅwe mara ya zwo khwaṱhisa vhushaka hawe na khotsi yawe nga nḓila ḓe o ntsumbedza zwo ri zwo khwaṱhisa vhushaka hawe na khaladzi yawe khotsi ya Sante zwo khwaṱhisa vhushaka hawe na khotsi yawe nga nḓila ḓe ndo vha ndi tshi thoma nda ya kha mma nda ri ma ndi ḓo zwo ndi nga zwi ambana mara nda ri ma ndi khou ṱoḓa dziphede zwishumiswa zwa vhafumakadzi zwishumiswa zwa vhafumakadzi vha ri ya no amba na khotsi yanga ndo pfha zwi weird uri vha khou ruma nṋe uri ndi amba na khotsi yanga vhone vha hone ndi khou humbula vhone ndo lavha zwithu ndi ḓo fhumula vha ḓo vhuya nga madekwana no amba na vhona hayi zwino ni ḓo zwi itisa hani ngori ndi vhone vhane vha vha na tshelede hetsho tshifhinga vha nayo tshelede mara ndi pfha u nga ri navho vha vha khou nyaga uri mini hu vhe na vhushaka havhuḓi vhukati hanga na khotsi yanga zwino miyanga vha tshi ri sia nda tea u zwi humbule zwa zwithu zwoṱhe zwe vha tshi zama u gudisa nda tea u zwi vhea into action a zwi vhea phanḓa nda tea u thoma u vha humbela dzi tshelede dza tshikoloni zwiambaro ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe nda tea uri ndi vha founele dedi ndi khou ṱoḓa ende u tshi vha sedza wa tshi zwi vhona zwo ri vha tshi nga vha khou zwi lindela uri ṅwananga wa musidzana a kone u amba na nṋe kana a kone u khumbela zwithu hezwinoni ngori vha vha ḓo ri ha a una thaidzo ndo dzhia khadi yanga na ya na renga ha una thaidzo ḓo ya nda ni rengela zwithu zwo no nga zwezwo so ya mukala vhone u vhona u nga ri vha ḓi pfha hani nga ene musi vho thoma mathomoni vha sa zwipfi zwa muzika zwino ri tshi khou amba mikindi vhaṅwe vha vhaḓivhalea fhano kha lavenda u vhona u nga ri vha tshi mu lavhelesa vha humbula mini ndi pfha u nga ri vha humbula zwifhinga zwoṱhe zwiḽa zwe vha kwata ndi tshi khou shavha ya studio vha zwi sedza zwino vha ḓivhudzisa uri oyu ṅwana arali ngoho ndi vhe ndo wina u mu imisa zwavhuḓivhuḓi a ḓo ita zwifhio zwine a zwi funesa arali hu vhu si u imba ngori wa zwi vhona na zwiṅwe tshifhinga ndi tshi bva ndi khou perform uri tshiṅwe tshifhinga arali vha hone hu avha na tshifhinga tshine vha ri a ri thome ri dzule fhasi ni sa tou bva ri ite thabelo ni mudzimu a ni tsireledze nḓilani
tshiṅwe tshifhinga vha ri vha khou vhuya a pfhi ndo ṱangana na vhaṅwe vhanange vha mbidza uri khotsi ya Miki ndi ri Miki ndi nnyi no vha zwi vhona zwari navho vha khou thoma u ḓifhelwa ngo vha na ṅwana ane a vha hone zwino ane a vha Miki Black. Okay, ndi na muledza fune nda khou ṱoḓa u tamba ti. Okay, yeah, okay. Phaṱhutshedzo ndi ṅwana wa vhuvhili kha vhana vhanga. Phaṱhutshedzo ndi mudzulapo wa shangoni ḽa Tshimbupfe nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha vha musanda vho Tshedza. U wanalea muvhunduni wa Gota vha musanda vho Muṱavhatsindi. Ndi hone he a begwa hone hapo muṱani hoyo. Phaṱhutshedzo o aluwa zwavhuḓi. Phaṱhutshedzo o aluwa nga nḓila ine ndi tshi khou zwi amba sa mubebi a thi vhi nda ḓivha zwi nonga zwi a ḽisa mbilu kana zwi nonga zwo ngo tou ḓa zwavhuḓi. Vhaṅwe vhana vha ya bebiwa vha aluwa mara wa vha u khou tou vha tevhelela u khou kaidza tshiṅwe na tshiṅwe mara Phaṱhu o aluwa zwavhuḓi nga maanḓa. Phaṱhu ndi ṅwana ano funa vhana, ndi ṅwana ane u funa zwa tshikolo. Phaṱhu u funa mudzimu. Hezwo ndi zwone zwine zwi a nthudza mbilu ende zwi a ntakula kha zwithu zwinzhi ngauri Phaṱhu nga ṅwe nḓila u nga amba wa ri Phaṱhu u ya ḓifha ende na vhaṅwe vhana nga vha vhe na zwine vha guda khayo. And then zwine nda ḓipfisa zwone ndi pfha o ntakula a nnyisa kha shango ḽine nga ndoṱhe ndo vha ndi sa nga sie. Hezwi zwi tou ntsumbedza uri vhutshiloni mathina ri a ṱoḓana. Ende vhana vhane mudzimu a vha o tonda muṱa ngavho ndi vha vhuṱhogwa, ndi vha ndeme ngauri hu na zwine mudzimu vha ya vha vho dzumba khavho. Ndo vha ndi sa zwi ḓivhi uri ḽiṅwe ḓuvha tshifani tsha hanga tshi nga pfala radioni, tshifani tsha hanga tshi nga vhidzeleliwa mara tsho neimiwa ḽiṅwe dzina ḽi no pfhi ndi Miki Black. U tshi khou vhona zwine Phaṱhu a khou ita zwone. However, kha ndi ambe ndi ri Phaṱhu ndi ṅwana wavhuḓi, ṅwana ane nga lutamo lwanga ndi a sokou tou pfha uri ngavhe o vha a tshi khou ita hezwi zwithu zwoṱhe na miyawe vha ṱhanzi khazwo. Unfortunately nga mulandu wa tshilidzi tsha mudzimu na puḽani dza mudzimu kha ro ṱanganedza zwezwo mara Phaṱhu ndi ṅwana o itisaho zwezwo. Thetshelesiwa Phalaphala FM havho ndi mukalaha ndi khotsi ya Miki Black vho Patrick Mafanedza vhane musi ri tshi vha hulela ri kha vha sendelisini vha ḓe vha ṋekedze muledza kha Miki Black a vho ngo vhuya vha ita thidza. Miki ndi khou vhona miṱodzi i tshi khou elela i khou tou elela kha ḓo mbudza uri khou itea mini nga ngomu hawe musi a tshi tou pfha ipfhi ḽa mukala na muledze une mukala vha vha nawo. Kha vhane vha khou thetshelesa vha khou mupfha a khou sia u khou sia u khou lila nga tshifhinga tshithihi zwi khou tshimbila zwoṱhe. Okay. Let's go to la vereda. Tu veux des problèmes todzi? Hey, Brenda. Hey. Okay. Very minute. Ndori ndi khou vhona miṱodzi khaye. Musi mukala vha tshi khou amba kha ḓo mbudza uri khou itea mini nga ngomu hawe musi a tshi khou pfha mukala vha khou amba na muledze we mukala vha mu ṋekedza wone. Tshiṅwe tshifhinga u khou ita zwine wa vha zwone kana zwine wa zwi funa nga maanḓesa. Wa vhona vhathu vha khou tikedza mara wa zwi vhona u nga ri vha khou tou tikedzela u bva mulanduni. Wa vhona vhathu vha tshi ri proud nga ini, ri a ḓihudza nga ini mara wa sokou pfha u nga ri vha khou tou zwi amba ngori ndi ṅwana wavho. Vha khou tou zwi ndi khou amba uri vha ḓo tou ita hani ngori ndi ṅwana wavho mara zwo ntakadza mbilu, zwo mphodza actually. Okay, kha ri ḓo lavhelesa vhuimbeleli hafha hayani ho vha hu na muṅwe muthu hafha hayani no khou imba. Muṱa wa hashu woṱhe wa imba, mianga vha vha tshi imba, khotsi yanga vha imba, Rendani khotsi Asante vha imba mara si zwine zwa nga pfhi ndi zwo imba phanḓa ha vhathu mara vha tamba keyboard, vha tamba bass guitar, vha tamba dzi drums.
ri nga ri ṱuṱuwedzo ya vhuimbeleli yo bva hanefha hayani? Ngauri ndi tshi thoma u imbelela kha grade 6 vhathu vha tshi thoma u mpfuna ndo mbo ḓi kona u zwi vhona zwori mathina izwo zwine zwa itiwa hayani na nṋe ndi a kona u zwi ita. Zwi amba uri nṋe zwine zwa nga itea ndi zwori nṋe ndi ḓo ita nda ita u vha fhira, nda ita zwe vha si kone u zwi ita nga tshifhinga tshavho. Zwa afha hayani vha tshi khou imba o khou sumbedza uri mukegulu vha vha tshi imba na mukalaha vha ya imba, hu khou tou imbiwa hanefha hayani kana hu na muzika u khou ḓibvisiwa kana vha vha khou backupa vhaṅwe vhathu vha tshi khou imba? Havha vhathu vho tou ḓinyadza nṋe ngoho zwa vhukuma nda ḓo vha ndi tshi tshimbila nga minia nga biengo ono swika vha tou ḓinyadza ngori khotsi anga vha vha tshi imba kha iṅwe band ndi tshi zwi pfha yo vha yo duma nga maanḓa tshizwiḽa tshifhinga. David praise mini na mungano wavho wa zwi ita no zwi amba uri ro pfuka hanefha kha zwithu zwa muzika. Mianga vha muthu ane vha vha tshi imba kha worshiping team, lead singer ya maanḓa nga manzhi nga maanḓa vha vha tshi imbelela. Zwino nga tori vho to ḓinyadza kana vho to tamba nga tshifhinga wa sa ḓivhi. Ndi musi muthu ono ri u vha kona u zwi vhona zwori hei hafhaḽa fhethu. Zwino kha ri ḓo lavhelesa uri nga hetshi tshifhinga ene a tshi khou aluwa zwino bono ḽawe ndi ḽo ṱoḓo vha mini zwezwi a tshi khou aluwa, khou amba a tshi kha ḓi vha a tshikoloni ngori ono zwi vhona zwori ndi a kona u imba, fhedzi muṅwe muḽoro ndi uri u khou ṱoḓa u vha mini nga tshenetshiḽa tshifhinga a tshikoloni. Nṋe ndi tshe tshikoloni nda ndi tshi ḓivhona sa zwi khou tsia nga vhamba ndi tshi ḓivhona sa muthu ane u ḓo ona crash. Zwine ndi khou rabela mudzimu uri zwi vhuye zwi itee nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ngori sa zwi khou tsia nga vhamba ndi funa vhana nga maanḓa. Ndi nga ri na Asante u wa mashudu nga maanḓa u vha na makhadzi Miki. Makhadzi Miki vho no imba vho no funa vhana nga maanḓa. Ḽiṅwe ḓuvha ndo ri ndi tshi khou lavhelesa hanefhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani nda wana ḓuvha ḽe a thoma u phefoma tshikoloni tshawe tsha kale ḽivha. A tshi khou phefoma vhathu vhoṱhe vho mangala, vhathu vhoṱhe vha khou akamala. Zwo vha zwi ngauri tshikoloni tsha ḽivha vha vha sa zwi ḓivhi zwori ene wa imba? Vho vha tshi zwi ḓivha zwori nda imba ngori ndo vha ndi tshi imba assembly kosikeleli Africa. Ndo vha ndi tshi leader matsheloni maṅwe na maṅwe na musi maybe arali ho tshi pfhi hu na dzimpfu dza tshikoloni munyadziwa ḓani ri imbele khou yo imba gai mini zwo no nga zwezwo. Zwino ndi pfha nga ri vha vha sovuso akhamala uri munyadziwa wa imba. Hovho akhamala uri uyu ṅwana we ra mufunza a vhuya to imba a swika hafhanoni. Ndi pfha nga ri hovho akhamala u takala tshi ḓo zwo zwionena. Zwi yone. Mara ndi pfha nga ri ndi zwezwo. A tshi tou phasa murole wa vhufumi na vhuvhili kha zwiḽa TVET college he a vha tshi khou gudela mechanical engineering, right? Ndi khou tama u ḓivha zwori nga tshetshiḽa tshifhinga ndi mafhungo a muzika zwino habe zwino ri vho mu ḓivha nga hetsho tshifhinga ono vha Mickey Black nga tshifhinga tsha musi na zwino so ri tshi khou amba u kha ḓivha tshikoloni. A zwo ngo leluwa u tshimbidza zwithu zwivhili nga tshifhinga tshithihi nga maanḓesa zwino ṱoḓa ḽo kovhela ngori ndi mafhungo o bva wa performa vhusiku wa vhuya lotsha nga matsheloni tshiṅwe tshifhinga zwi khou bva kha uri u na gigi ngana. U khou zwi tshimbidzisani zwa tshikolo ngafha na zwa vhuimbeleli? Nda amba uri ndi khou zwi tshimbidzisani ḓa ndi khou zwifha tshiḓivhi. Ndi pfha nga ri zwi na uri ini muṋe ni khou ṱoḓa mini. Tshiṅwe tshithu tshine tsha khou ita uri ndi si nyame kha zwa tshikolo ndi ya ri ndo dzula zwezwi nda ya nda tsheka zwi certificate zwa miyanga zwi kha ḓi vha hone ri kha ḓi ri zwikipa. Houḽa mufumakadzi o vha o dzhena tshikolo a u zwi dzhena, houḽa mufumakadzi o kakarika zwigonṱirini o ya u funza o ya mashoponi o ya. Ndi uri na vhone vhane vha vha tshi zwi amba zwori a thi sandi zwine na ita zwa muzika mara mufumakadzi wa ḓi naka o ya tshikoloni. Ndi uri vhone ngori nda ndo zwi thoma ndi sathu phasa grade 12 vha vha tshi ri ṱhaṅwe vho tanto vha na grade 12 nda vha na grade 12 vha ri
ni soko fhedze zwino ni upha zwi sa dini ni fare ino ni diploma nne ni kono isa phanḓa zwino ndi nga ri kha nne ndi uri ndi khou nyaga uri houḽa mufumakadzi hune a vha hone a ḓihudze nga mufumakadzi ane nne nda khou ṱoḓa vha ene ane o ṱuṱuwedziwa nga mufumakadzi houḽa mufumakadzi o vha ene. kha ḓo nkhumisela ḓuvha ḽo thoma musi a dzhena studio a tshi rekhoda luimbo lwawe lwe a lu rekhoda lwo tou thoma ndi lufhio? Nothing better ndi nga si vhangwe. Nothing better zwithu nga zwina vhathu kana nga ngomu hezwi zwa zwo ṱuṱuwedziwa nga mini zwa nothing better? Ndi khou tou sea naye muthu a vha khou nthusa uri ro thoma ha fhela tshifhinga ri sa khou ya studio ngori nda tshi ḓi musendela dzi lyrics ri hayi vha miki a vha walulule ende nga nne ngori ndi khou swela uri ndi ye studio ndi ḓo pfha uri u muthu khou mbora nne ndi khou nyaga u ya studio musi zwithu zwe nda imba hafhanoni zwi a imbea mara zwi tshi ya ndi hafha ndi tshi ṅwala nothing better ndo i ṅwala ngauri ndi pfesesa uri lufuno ndi tshithu tshine tsho leluwa u nga amba ngatsho nga maanḓa u tshi khou tshi experience zwi tshi bva hayani zwino nda pfha uri a huna tshiṅwe tshithu tsha better than lufuno nda mbo ḓi imba nga lufuno nothing better a lu release okay lwa shuma nga nḓila ḓe hovho mathomoni thi mara hetshiḽani tshifhinga lu shumesa nga maanḓesa lwa itesa ndo pfha kwama nga mafhungo a kuṅwalele nyimbo dzawe dzoṱhe u tou ṅwala ene muṋe kana hu na muṅwe vho no mu ṅwalela? Nyimbo dzanga dzoṱhe ndi tou ṅwala unless arali ra vha ri studio nda vha ndi khou ṅwala maybe zwithu zwi a itea nda bva a little bit nda bva nyana zwine zwa khou imbiwa ndi hafho hune ri a thusana na honoyo muṅwe arali a tshi khou imba na ine ra thusana mara nyimbo dzanga nnzhi ndi nga ri ndi 1% ya holu luimbo lune nda khou amba lone heyi noni iṅwe jikelele yosi ndi tou ṅwala. Nyimbo dza u amba uri lufuno ndi zwithu zwo leluwaho zwine muthu anga ṅwala ngazwo fhedzi kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini zwine a tama u zwi swikelela kha kuṅwalele kwawe kwa muzika musi a tshi dzhia bullpen na bambiri a tshi khou ṅwala u vha a khou tama u swikelela zwifhio nga kha nyimbo dzawe? Ndi vha ndi khou tama u swikelela dzi mbilu dza vhathu na zwine vhathu vha khou ṱangana nazwo ngauri a thi ṱoḓi u sokou imba ndi a funa uri ndi tshi imba muṅwe muthu a dzule fhasi arali a khou tea u ḓisengulusa a ḓisenguluse arali a khou tea u takala nga hune a vha hone ngori hoyu muthu u khou lingedza a takale arali a khou tea u vha proud a khou tea u ḓihudza nga ene muṋe a ḓihudze nga ene muṋe zwino a ri ḓo lavhelesa vhathu vhane o no shumaho navho muthu no tonga Roḓigeḓa o shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha muzika wawe? Roḓigeḓa ndo thoma naye kha kwanele ndi he nda thoma u mu ḓivha zwi tshi ya this other time tshiṅwe tshifhinga a poster freestyle kana ndi ri cover ya ngixolele olwa luimbo nda pfha a khou imbelela nda mbo ḓi ri ndi khou humbula uri hafho ya imba hone ndi ḓe ndi dzhenise ipfhi langa ri vhone zwori a zwi nga itini ari hu sina na thaidzo nda ya studio nda swika nda imbelela vhathu vha i fune na freestyle then zwi tshi ya ndi hafho he a kona u bvelela ndi nga tori the best combo in Venḓa last year ṅwaha wo fhiraho zwe ro pusha na honoyu ṅwaha zwino ndi nga ri ndi khou sedza hune Roḓigeḓa a vha hone zwo ntakula na nne sa muimbi a si Roḓigeḓa fhedzi vhathu vhanzhi vhe ene a shuma navho na vhathu vha no tonga vho Mizo vho Fortunate na vhaṅwe vhanzhi kha ri ḓo lavhelesa uri ndi vhafhio vhaṅwe vha vhathu vhane a khou tama u ḓiwana a tshi khou shuma navho? Ndi ambe vhangana kha ri mbe vhaṱanu arali vha tshi fhirisa vhaṱanu ndi ḓo amba vhaimbi nda dovha nda amba na dzi producers. Okay.
producer, it's Kelvin Momo, and Kapza the Small. And then Jidaka Baimbi, it's Nkosazana daughter, Shandesh, and our very own Makazi. And Karishma. Yeah, I think those are the ones coming in mind. Zwezwi akwaluwa kha nḓowetshumo ya muzika u vhona ungari tshiphiri tsho uri muzika u ḓifhe nori zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi afha kha nḓowetshumo ya muzika ri tshi khou lavhelesa ene sa tsumbo ene muṋe a khou ḓi ita tsumbo u vhona ungari ndi tshifhio tshiphiri tsho uri muzika u ḓifhe u vhe wavhuḓi vhathu vha u fune vha u takalela? Ndi nga tori ndi zwi thoma kha ini muṋe ndi zwi thomise izwi ndi tshi fhindula mbudziso zwi thoma kha ini muṋe thi ḓivhi zwone ndi nga zwi ambisa hani mara drive ine ini na vha nayo ngori vhathu nnḓa vha kona u zwi vhona zwori hoyu ṅwana o ḓivhudza ende vha zwi vhona zwori o ḓivhudza vha kona u zwi pfha na kha zwine na imba uri no ḓivhudza zwino uri muzika u ḓifhe u ḓivhudza zwo vhonala u ḓivhudza zwi tshi khou vhonala ni si nyame ende ni si nembelele zwa munembenembe a zwi khou ṱoḓea kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine a ṱangana nadzo sa ramuzika wa mufumakadzi wa muvenḓa ono khou imba nga luambo lwa Tshivenḓa ndi dzifhio? Ari hei wa tou zwi pfha uri o lemelwa. Ndi nga ri ndi lunyadzo. Okay. Ende ndi pfha ungari tshiṅwe tshithu tshine ndi tshone tshiṅwe tshithu tshine tsha ri vhulaya sa vhaimbi vhavenḓa. Ri a dzhia u nyadziwa nga vhaṅwe vhathu ra zwi vhea hafha na rine ra ḓinyadza ra pfha uri a huna hune nda nga ya hone zwino na hafha ri a nyadziwa muthu a pfhesesa uri ine nda khou tshadzha a i ngo mpfanela ndo fanelwa nga rannda nṋe ndi khou ṱoḓa 5 rannda zwine zwi bva kha nṋe muṋe uri ndi khou dzhia lunyadzo kana ndi khou hana lunyadzo. Miṅwedzini yo fhiraho afha ha hu na fhungo ḽihulwanesa ḽine ḽa khou ambiwa ndi khou ḽi ḓisa nga nṱhani uri u khou amba fhungo ḽa uri u nyadziwa na u ḓinyadza he ra wana vhaimbi vha hayani vha tshi khou amba uri a ri ngo vhidziwa kha ḓikiṱa ḽifhio na ḽifhio muṅwe na muṅwe a ḓivha na vhupfhiwa hawe vhune a vhu amba ene o ima gai kha iḽi ya fhungo? Kha musi u tou humbudza vhathetshelesi vhane kha musi a vha zwi ḓivhi muthetshelesi wa Phalaphala FM miṅwedzini yo fhiraho ro vhona hu na ḓikiṱa ḽo itiwaho Polokwane ḽi tshi itiwa Polokwane vhaimbi vha hayani vha vha khou sumbedza zwo uri a huna muthu ane a khou vhonala a tshi khou imelela lushaka lwa vhavenḓa hei gigi ino khou itiwa i khou itiwa nga vhaimbi vhangani ngeivo ende riṋe ngeno hayani ri tshi ita dzi gigi ri a kona u swikelela hune ra vhidza vhaimbi vha hangei Polokwane vha ḓi ḓa ngeno hu khou ambiwa vhaimbi vha Likompo ene o ima gai kha fhungo iḽo? Ndo ima kha uri muzika ndi business and business ya checka market nga nḓila yo uri arali ni muṋe o vhona zwori kana dzi promoters dzo vhona uri a zwi ngo fanela uri hu vhe na muthu na muthihi wa Venḓa zwi amba uri yo vha plan o zwi plana from the get go zwine a zwi ngo khakhea. I repeat a zwi ngo khakhea vha tshi zwi amba vha ri this is besafet ndi business ino ndi bindu a u dzhii tshithu wa zwi vhea mbiluni muṅwe zwi amba uri arali ni khou kwatela uri a vho ngo ni vhidza tani zwaṋu ni si vha vhidze a zwi ngo khakhea ndi so truth ndi ngoho ende iya vava ya kalakata zwino arali ro vha ri sa ḓinyadzi ro vha ri sa nga vhileli ngori a ri ngo vhidziwa gai ngori ri a zwi ḓivha zwo ri ro ima gai kha ri phushe hune ra vha hone ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo ri vhidza
ave ngo ri vhidza vha ḓo ri vhidza ḽiṅwe ḓuvha tshiṅwe tshithu hafhu ndi tsha uri musi a tshi kha ḓi tou thoma kha nyimbo dzawe dziḽa dzo tou thoma hunzhi a vha a tshi khou imbesana nga luambo lwa tshizulu o tshi bva a tshi khou imba nga tshizulu a imba na nga tshivenḓa zwo ṱuṱuwedziwa nga mini ndo ṱuṱuwedziwa ngori na zwino na musi ndi tshi ya studio ndi ya imba nga dziṅwe nyambo rizini khulwane iyo uri venḓa ndi hayani mara as I said heinoni heḽi ndi bindu ri tea u ritsha na miṅwe mimakete ende ndi pfha u nga ri arali ni artist ni vha ni tshi tonga ni ministara nyana so zwi amba uri arali ni khou ministara a ni ministari hayani fhedzi ni tea u ministara hoṱhe zwi amba uri ni tshi khou ṱoḓa u kwama dzimbilu songo lelo u kwama mbilu ya Miss P ngori Miss P ni dzula naye kana ni bva hune Miss P a bva hone lwelani uri ni kwame na mbilu ya muthu a re kule a tshi kha ḓivha kha fhungo ḽo vhidziwa upfhi kha ri shumese ri ḓo vhidziwa Mickey Black ya mbo ḓi vhidziwa Royal Heritage Festival na ṅwaha stage tshine tsha vhori ndi tshihulusa sound ndi khulusa ndi digital hulwanesa nga maanḓa kha ḓo nkhumisela ḓuvha ḽe a ṱanganedza luṱingo lu tshi khou amba uri kha ḓi ya perform okay a u vhona ngori u khou prankiwa athi u ya vhona u nga ri zwi amba uri hu tshi khou pfhi royal zwi amba uri arali ndi khou ri bukwa royal ndi ḓo thoma nga vhathu vho no nga vho Terry the Big Dude na Miss P u ḓo nkwama a mbudza uri hai Mickey ri khou mu ṱoḓa royal Terry a ri Mickey khou mu ṱoḓa royal ra Thando ri Mickey khou mu ṱoḓa royal so ndi tshi thoma ṅwala muthu nda vhuḓa ri ngana ndi zwone zwezwi zwino nda sa khou tou zwi themba swikela ḓuvha ḽi tshi swika nda zwi vhona zwa hu muno serious nṋe ndi khou performa ngei fhethu na musi ndi khou practice ni tshi vhudza dzi dancers uri ri khou ya royal ri havhaḽa vha khou zwi believe uri ya ri khou ya royal mara ni a zwi pfha zwa uri ya nṋe ndi khou ya royal digital hulu nga maanḓa mara zwo ri zwi tshi ya ḓuvha ḽi tshi tou swika nda zwi vhona zwa uri hezwo zwi amba uri ndi khou shuma ende hezwo zwi amba uri hu na vhathu vho no khou sedza vha no khou zwi vhona u songo nyama iwe ṅwana musedzana uri zwi ḓo ita zwi thoma nepo ṅwaha u fhiraho o tou bvelela kha performance ya Roḓigeḓa to hospital hotspotiwa a bvelela a tshi vhona vhathu vho ḓala ngo rala ndi nga tori highlight heiḽa performance yo vha nga nḓila ye vhathu vha ngayo musi ndi tshi bvelela stageni na musi fortunator a tshi ri ndi khou nyaga uri a ṱuwe na nengi nda ri eya zwa vhukuma a ri nda ri tshi bvelela hafhaḽa nda zwi vhona zwa ri na hu na vhathu vhane Mickey vha a mu ḓivha ende Mickey vha ya mufuna vha mu funela zwine a vha zwone ndi uri nda swika nda tou thoma nda ita thapelo uri zwi amba uri ndi khou tea u shumesa next year ndi tou vhidziwa nga I1 ende zwa itea zwa vhukuma Mickey a ri tshire na tshifhinga na luthihi musi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo kha musi tshi ro thoma kha thome ngo mbudza uri u khou tama u ḓi vhona gai miṅwaha miṱanu ine ya khou ḓa nṋe ndi khou tama u ḓi vhona ndi khou sokou bvelela kha dzi televishini making headlines for being the most lyrical artist or vocalist kha zwi dovhe nga Tshivenḓa okay ri mudovhele zwone nga Tshivenḓa zwi vha khomba zwone zwo ri u khou tama u ḓi vhona miṅwaha ine ya khou ḓa a tshi khou bva kha dzi televishini a tshi khou bva a khou dovha ita ṱhoho dza mafhungo sa mufumakadzi ane a ṅwala lwa vhuṱolo nga maanḓa ndi tshi khou ṅwala ndi khou amba na vhathu ri khou imba na vhathu vha ri hangei vhane na nṋe ndi ḓo swika vha re nṱha vha re vhulegelegeni okay mulaedza wo pendela ri tshi khou vala nyambedzano yashu kha musi hune anga u sia na vhatevheli vhatikedzi vha Mickey Black na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM nṋe ndi nga tori ndi khou livhuwa thikhedzo ndi khou livhuwa lufuno ndi khou livhuwa nga nḓila ine Venḓa ya khou nṱanganedza ngayo thikhedzo ndi khou i vhona ende a thi khou nyadza ndi khou zwi funa ende ndi zwone zwo no nyita uri ndi si nyame naho zwi nyamise zwihone
Miki ndo kuri vanga mandisa chipinga cha wodo bana Madekwana vudi kezo mtishirizo wa Parapara FM matambeka mshimashia Roḓigeḓa na musi yo chimira ngodo rali ndishita muri wa mtu mwana mu omushipida chaino mbekanyamushumo na veubo bana babasidzana vaindi babasidzana ani ngututuwedze yabo na musi ko Miki Black romo bona chikoto filimbo bva pasi uyanta ndi zwone zvinotakadzisa nga manda uri musi ri chibona muthu ane abana bukoni pano hayani achikoto bva pasi ramubona ke zvila ri kuchimbira naye nga stepisi achiyanta rimutavina mashudu Miki khabe zvichichimbira zvavudi zvote adivwa shanga lothe nga buphara mtshirisi wa Parapara FM rogumane fana musi ndichitakuwa hapa hayi arisikuta kuwapezera yatauridza mafhungo ukodota kuchedza zvino Miki Black ari pa performance yawe ya manda manjinga manda ngari uri Miss P tingapinda tuwa pano ndisingotoma kanzo batichiriza wa Parapara FM nganungu ya muzika une wabva kani nemuzika wa Chivenda mtshirisi wa Parapara FM rikumbodiya mafhungo ni awara ya time usachitofedza ubva hapo hatipina mbekanyamushumo yariyadzedza ine yakudiswa nga Blue Monkey ubva kama Miss P na mperedzi chitagawo atova Madekwana vudi
sina mshumo mani Inwili chanu dita pepa bege Yo daranga zviambaro sina mshumo mani Dirivani murawa washu Ichanu dita muharo Dari problem ya dita utanyana Ni ya dita utanyana Nengazo nisoko kuje Kawatu Ini taizo ni ya dita utanyana Ni ya dita utanyana Nengazo nisoko kuje Kawatu Bajidiva nuresa bajidiva Bajidiva ni kombo bajidiva Bajidiva nuresa bajidiva Mara taizo nisoko kuje Kawatu Bajidiva nuresa bajidiva Bajidiva ni kombo bajidiva Bajidiva nuresa bajidiva Mara taizo nisoko kuje Kawatu Narifani murawa watu Nishanu dita muwaro Inwi umani murawa watu Nishanu dita muwaro Kote yutakura hashu matadana Rafeza ratakura nanu matadana Kote yutakura hashu matadana Rafeza ratakura nanu matadana Chanu dita pepa bege Yo daranga zviambaro sina mshumo mani Irwiri chanu dita pepa bege Yo daranga zviambaro sina mshumo mani Irivani murawa washu Ichanu dita muharo Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM.